Siyabingelela ba. Sibingelela lathi babankalo. Sibingelela abalandeli bemathebeleleni podcasting. Sibingelela nje isizwe sonke lapha esifela khona ekhaya, sibingelela endaweni zonke nje emakhumbini amanye omhlaba. Siyalibingelela ngomoya omuhle. Siyabonga kakhulu. Namhlanje hayi eqinisweni kuyinjabulo ukuthi sithola ithuba elihle kangaka, ithuba elingakaze livele ukuthi sikwazi ukuthi sixoxisane nani. Mina luqobo lwami kahle lapha engaqala ukuthi nje ngilibone. Ngangilibona nje bomabona kude kodwa ke ngesikhathi semklomelo kaDakamela. Athi hawu uyiwa uDakamela lo. So mbone ngathi kungaba kuhle masingaqala lapho. Ngemklomela kaDakamela. Ukuthi yini yaqala kanjani? Siyabonga. Masikhangela imklomela kaDakamela lokuthi yini ngingayidefine mina kodwa isinjenge bathi proverbial elephant where abantu can define it ngendlela ezihlukahlukeneyo. Omunye ngayidefine ekhangela umboko, omunye edefine ekhangele umhlubulo, omunye edefine ekhangele impondo zayo, omunye unyawo, omunye ekhangele isisu. Abaseyidefine ngendlela ezitshiyeneyo, and ngokukhula kwayo over the years ngibone ngathi kuyavuma ukuthi siphikisane ukuthi kanti vele imklomelo kaDakamela yini, ngoba omunye abekhangela umboko, omunye abekhangela isisu, omunye ekhangele lokho akukhangeleyo. So we deduce into ezitshiyeneyo ngemklomelo kaDakamela, kodwa ngizazama nje ukuthi ngichasise ngamafitshane. Imklomelo kaDakamela is an appreciation award event, which is also a cultural event. So yikho sisitsho sithola sisithi ubuntu isintu sethu. Bese sike ukutsho laphana ukuthi ubuntu yini. Ubuntu imkhubo esasiyenza yaba iculture yethu. Ubuntu bethu ikupha, ubuntu bethu iku-appreciateana, ubuntu bethu ikuhloniphana, ubuntu bethu kuyikho konke okusakhayo. Nxa sizizwa, nxa sihamba siziqhenya sisithi silobuntu, kuyilokho engikutshoyo. So sasisitsho ukuthi ubuntu isintu sethu. So our culture is our humanity. Ukuthi ngendlela esiziphatha ngayo. So uzananze ukuthi ke imklomelo kaDakamela is a cultural event, kodwa phakathi kwayo uzathola ukuthi siyabe appreciate abantu abenze kuhle ezigabeni ngokuchiyana kwazo. So yathi iqalisa ke iqalisa koDakamela kuyikunanzelela abantu abenza kuhle ezigabeni kodwa bengananzelelwa ngokwenza kwabo. Uthola umuntu evala mhlawumbe indonga ezifuna ukudabula umgwaqo, kodwa abantu bethi kumbuya hlanya. Abantu bengamthathi serious ngendlela kumele bemthathe ngayo. Lokhana kusenzana kumenza ukuthi abe discouraged ukuthi aqhubeke senza. So sabe sesinanzelela ke kulabantu uthola usobhuko osebenza kakhulu kuhle, omunye uthole kulamasobhuko ke aholayo, lamasobhuko angaholiyo ngenxa ukuthi i-entry system yakhona kula lapha esuka iphuze khona. Kodwa uthola umuntu ezinikele emsebenzini wakhe lanxa engahole ekwazi ukuthi ungusobhuko. So sasithi no, kubalekile ke ukuthi abantu bonke abenza kuhle. Uthole umntwana upasile, uthola kulo teacher anti yakwazi emathebeleleni uthola ukuthi i-pass rate yakhona i-low, kodwa uthola umuntu echayile labantwana abachaya ama-A abanengi. Sathi ukuze abantu laba beqhubeke besenza lokho ngoba yizi izinto esizidingayo, yibo ubuntu bethu. Ukusuka umusebenze wenze something for a community ungacelwanga, wenze something for a community kungela muntu othenza kubhadala. Sathi yizi izinto ke ukufanele sizi appreciate lezi. Yikho ke saqalisa ukuthi no, as appreciate nini abantu laba. So yindlela eyazalwa ngayo ke imklomelo kaDakamela, uku appreciate abanye abantu nje
normally akade bengeke beba appreciate abanye abantu. So kwakhula ke kulokho kukhula sabe sagcina sibona no kubalulekile ke ukuthi njengoba idakamela ingaphili in isolation, idakamela iphila lezinye izigaba, idakamela iphila labanye abantu. Uzathola ukuthi umuntu oncedisa kodakamela ayisuyelwa kodakamela, thothi ngeplumtree, thothi ngecholotsho, thothi ngeenye indawo. Ngabe senginanzelela futhi njengoba besikhuluma ngobuntu bethu esithi isintu sethu, ubuntu bethu ubuyenzwe ngendlela leyana ukuthi umntwana wonke ngomzali wonke ku community, umzali wonke ngomntwana wonke ku community. Sesinanzelela ke ukuthi uthando, appreciation, ukwenza kuhle knows no boundaries. So sikubona ke ukuthi we cannot confine ourselves ukuthi appreciate umuntu wakodakamela kuphela, kodwa kulabantu abaningi esisebenza lapho, abantu abaningi abancedisayo, abantu abaningi abenza kuhle futhi lezigabeni zabo zona lezi mhlambe omunye ngathi ayisikho kodakamela. So sasiqalisa ke ukuthi we also saqalisa ukuthi first ring nje yabe ngabantu bakodakamela khona phansi, i-second ring ingabantu benkayi khona phansi, i-third ring ingabantu nje besizwe sasemathebeleland. Kodwa khathesi over the years ilokhu ikhula, uzananze ukuthi last year ize yakhula yaze yafika estage sokuthi bese appreciate abantu abasuka kwaZulu, appreciate abantu abasuka kwaNdebele South Africa, appreciate abantu abasuka eZambia lapha. So ilokhu ikhula esitshengisa ukuthi isile international face, isilokukhangela labantu abangesibo benkayi kuphela, labantu abangesibo bakodakamela kuphela, labantu abangesibo beZimbabwe kuphela, kodwa labantu abangama neighboring countries zethu, okutshengisa ukuthi into yakhona hayi uNkulunkulu siyambonga kakhulu lamathunga kithi kukhona abakuphoseleyo ukuthi indawo zethu, ngoba kuyaziwa ukuthi kodakamela kusenkayi, kuyaziwa ukuthi kodakamela kusemathebeleland, kuyaziwa ukuthi abantu abenza umcimbi wona lo uphumelele ngobani. So kuyasiphakamisa lathi khona khona. So ngingathi ngamafitshane ke isikhule okwezinga lona leli, isuke from lapho esuke khona isilaphe khona ke namhlanje. Ngizathi ngime khona lapha ngoba ngiyabonga kakhulu njengoba nje belibona ngiyabhala manje ke isimanga ukuthi ngiyabhala ngizwa liu-answer umbuzo wami ngisakubhala la. Kodwa ke imiklomelo iqale nini mali sakhumbula? Imiklomelo khathesi njengoba siku 2025 ekade senza ekade sithi thina i-third event or third year. So ungangokuthi iqalise ku 2022. Isibrandiwe. So yenza every year. So yenziwa every year. Iqalise ngo 2022. I-next izobe nini? I-next year ngo April from mhla 3 up to mhla 6. Oh, okay. So next event isuka yabe ngomhla 3. Njengoba besitsho ke ukuthi yabe ngomhla 3 usiya mhla 6 ulama activities ahlukehlukeneyo esilokho sisawahlela esingeke siwabambe sithi leli la lokho kodwa silokho sikuhlela sifila in emalangeni lawo esesiwaqambile from mhla 3 kusiya kumhla 6 njengoba benisithi ukuthi kulama activities omunye njengoba sifanisele endlovu ukuthi omunye uzabe ekholisa umboko, omunye ekholisa umsila, omunye ekholise indawo ezitshiyeneyo, uyabubanzi kakhulu umcimbi nalowo ngendlela esikhangelela ukuthi kube iyona. So ububanzi bakhona awudipendi kithi kuphela, udependa kuwo wonke umuntu ozizwe ethintekile ngalowo msebenzi. So ngibona ngathi ke iyo i-duration yakhona lo mcimbi. Uma lichaza imiklomelo kaDakamela ngithola ukuthi isikhulile njalo seli-involve mhlawumbe ngithi sizwe sonke. Kambe kungabe kukhona elingabe lingafisa ukuthi abantu baphathise ngakho noma konke kulungile kulanto elidingayo? Siyabonga. Kwesinye isikhathi njengoba libuza lapha
kungumsebenzi obanzi uthi ukuthi imiklomelo kaDakamele kodwa